Yes! Rutamu Toka Zone TV abarenga ibihumbi 19 bakanze kuri subscribe kambashimire cyane mwe tubana buri munsi makuru agiye atandukanye cyane ku ma breaking news barimo kugenda avugwa mu equipe yanyu mukunda. Kuri uyu mugoroba mbazaniye inkuru, ntabwo nayita inkuru ishimishije, oya ntabwo ari inkuru ishimishije. Ni nyuma yuko ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo itwaye igikombe cya shampiyona nyuma yo gutsinda ikipe ya Gicumbi ibitego byose 2-0. Ntabwo ngiye kwinjira mu gutsinda Gicumbi, ahubwo ngiye kwinjira ku byo mutabwiwe cyangwa se ibitari byiza byaranze celebration hariya ku Kimihurura ubwo APR yatwaraga igikombe cya shampiyona. Mfite amajwi, mfite amashusho abihamya abigaragaza. Icya mbere, witwa Sarupongo bavuga ko ari umwimukira wavuye muri equipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo yakubise umufana wa APR, umwe mu bahuriga bakomeye cyane banisiga amarangi. Nyuma yo kumukubita byarakaje ndetse binateza agahinda gakomeye cyane abandi bafana b'ikipe ya APR kandi bakomeye, ndetse banamuvugaho amagambo atari meza. Sarupongo ese ni umukunzi w'ikipe ya APR Football Club cyangwa ni igisahiranda, ni ikijura, ni umusambo waje gufata akinjira mu bafana b'ikipe ya APR nyamara atayikunda? Ni geste itari nziza. Uraza kwibaza ngo byagenze bite, ariko na amafaranga yaratanzwe ku bafana b'ikipe ya APR. Hanyuma Sarupongo ashaka kuyarya wenyine, ayima abafana, bayamwatse arabahondagura. Why? What is this? Niki cyabaye? Niyo angere njya kwinjiramo tunabihuza na reaction z'abandi bakunzi b'ikipe ya APR cyane bavuga amagambo atari meza kuri Sarupongo, yemwe banamutuka. Ese yaje ate? Iyo transfer yakozwe nande? Tugiye kuza tubyinjiramo, ariko sofa navuga ngo ni ibintu bikomeye cyane, ariko abafana b'ikipe ya APR barababaye cyane. Muraza kubiba mu majwi ndibuze kubakinira ngana ku musozo w'ikiganiro, ariko abafana b'ikipe ya APR barabaye cyane, babajwe n'ukuntu barimo gufatwa muri iyi minsi. Nyuma yuko ahawe amafaranga ngayahe abafana hari ku Kimihurura, hariho mu masayine za nijoro hafi saa 3 gucyo, basa n'abagana ku musozo w'ibirori. Uwitwa Sarupongo yakubise umwe mu bahuriga b'ikipe ya APR umugeri yaramuvanyemo yo kuza kubera amafaranga yaramusabye yahawe kugira ngo ahabwe abandi bafana b'ikipe ya APR nyamara baze gutaha. Hari reaction z'abantu bakomeye muri equipe ya APR taza kugenda twumva kuri iyi case, hanyuma namwe muratubwire icyo mutekereza ku mifanire n'urukundo rw'ama equipe yacu. Ni Rutamu Toka Zone TV, ndagusaba ukanda kuri subscribe nimba utarakandaho. Nimba uzi kutarakanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya abera inyuma y'amarido, kanda kuri subscribe nawe ujoining umuryango mugari wa Rutamu Toka Zone TV. Nakunze kubabwira ko tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cyane cya za transfer rumors. Ama equipe yubaka yongera b'intwaro zikomeye cyane nyuma yo gukina shampiyona. Hari amakosa yagiye akorwa, ngira ngo ni umwanya mwiza wo kugira ngo ama equipe ayakosore, hanyuma ibindi bintu byose bibe byagenda neza cyane. Kanda kuri subscribe unasharinge kugira ngo ufashe abataratumenya kutumenya. Cyo gicyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo ndi butinde ku bantu mushaka telefone za Occasion Dubai. Ubwo ndavuga ama iPhone, ama Pixel, ama Samsung, za Sony z'ubwoko bwose ariko nshyashya. Hano tayari muri Tagire House, ni inzu ndende cyane mu mujyi rwagati hafi no kwa Makuza. Hano boss mwenyewe wivira ku ruganda agenda azenguruka cyane, afite surprise. Ibintu bitatu byo kuza gutwara telefone hangaha. Icya mbere ni promotion 30% igomba kuzarajya ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu. Icya kabiri, garanti y'amezi 3, telefone yagize ikibazo urahabwa indi for free. Icya kane, delivery ni ubuntu n'ibindi bintu byose ukanahabwa fagitire ya IBM. Ibyo kuvuga ngo telefone nayiguze ngo ngezanga nsanga byanze, oya byamaze kurangira, ni muze muhabwe telefone. Kubera ibisobanuro
07881713 iyo nimero yihamagaye cyangwa se yandikiyeho kuri WhatsApp 07881713 hanyuma ibindi byose bigende neza cyane. Reka twitereke tubivugaho neza cyane twibanda kuri iyi kesi ya Sarpong yagaragaje iterinza ku munsi w'ejo hariya ku Kimihurura ahaberaga ibiro byo guserebura igikombe cy'ipe ya APR yatwaye, ndetse n'abafana bakomeye cyane barimo ba Nyiragasazi n'abandi bose hari icyo babigaragajeho. Tugiye kuza tubyinjiramo, ariko sofa congratulations kuri equipe ya APR n'abakunzi bayo ku munsi w'ejo bakoze akazi gakomeye cyane. Gutwara igikombe mu nzira y'amahwa ikomeye cyane bagiye banyuramo ntabwo ari ibintu bya buri wese, ngira ngo byasabye imbaraga zikomeye cyane, nubwo hari performance tutakwita nziza zabo muri iyi sezo. APR yarasufuye cyane muri iyi sezo, ariko sofa bigendanye n'abandi bantu bahanganye nabo bagaragaje imbaraga nke cyane, bituma ikipe ya APR mu by'ukuri yitwara igikombe cya shampiyona cy'ama ekipe akina imbere mu gihugu. Nyuma yo gutsinda ikipe ya Gicumbi ibitego byose biri ku busa, ibitego bya Sheji Burire Watara wagezaga ibitego 18 ahita anahinga nka top scorer wa Rwanda Premier League, ndetse kandi n'igitego cya William Togwi wagezaga igitego cya 9 na assist 3 agira ibitego 11 mu mikino 21 yakina ikipe ya APR. Nawe ni umugabo sezo ya mbere ntabwo tuvuga ko ari bibi cyane, ngira ngo ubuyobozi bwa APR bwanagaragaje ko aba bagabo bazakomeza kwatakira ikipe ya APR muri sezo igiye kuza. Ubwo icyo kwibaza ni ukureba undi mu wing ushobora kwinjiramo ugomba kuzazamukira kuri kuruwari y'ibumoso. Very nice. Nyuma y'umukino abakinyi, abafana babishaka n'abandi banyamupira bose bagihara ku Kimihurura kuri office ya APR, barahagera baraserebura pe. Tunashimira APR kuko yafasha abantu neza, uwari uhari wese byabashije kugenda neza cyane. Benshi pe baserebuye baravuga bati ikipe ya APR ni yingiyi, baravuga bati udakunze iyi ekipe wakunda iyi ekipe. Abantu benshi birabatangaza cyane. Very nice. Nyuma y'ibyo byose inkuru itabaye nziza, nyuma yo guserebura ku Kimihurura abafana b'ikipe ya APR bababajwe, ndetse banatangaza amagambo akomeye cyane ku mugabo witwa Sarpong. Sarpong yaje muri ekipe ya APR aje ari umufana uguzwe urokiriswe, ariko abafana ba APR bamushinja ko nyuma yo kwinjira mu ekipe ya APR yashizwe kwibere arutishwa abandi bahuriga bakomeye banakunda ikipe ya APR. Abafana ba APR bagira bitangaza mu bitangazamakuru bakavuga bati ni gute umuntu waturutse from nowhere tubizi neza ko adakunda APR. Ngira ngo ahangaha mu majwi muraza kubyumva, ntukunda APR waje mu buryo bwo kuyiba. Kanange nemeza ko biragoye ko umuntu yahindura urukundo, biragoye cyane. Buruzabicunge niyo ukundanye n'umuntu mukaza gutanduka cyangwa se umugore mugatandukana ukazana wa kabiri, ntabwo haburamo ibisigisigi bya wundi wa mbere washatse mukundana. Sarpong rero nyuma yo kumuha amafaranga ku munsi w'ejo ngo yagabanye abahuriga b'ikipe ya APR, ni ikoti ryizere yambaye yashatse kuyarya wenyine. Abafana bayamwatse atangira kubakubita, ndetse anakubita umugeri mwiza umuhuriga, maze kumukubita kwisha maneno witwa Sarpong ahita aburirwa irengero. Icyo kibazo twabashije ku mugabo Rujugiro, ufana mukuru w'abafana w'ikipe ya APR, avuga ko agiye kubikemura. Ayo mafaranga batahawe we agiye kuyihera abo bahuriga basanzwe bategekwa n'ikipe ya APR, bakaninjirira ubuntu kuri match zose za APR haba mu ntara mu mujyi wa Kigali. Sarpong akimara gukora ibyo bintu natangajwe n'amagambo akomeye cyane yavuzwe n'abakunzi b'ikipe ya APR, cyane cyane ngira ngo ndaza kugerageza mbishiraho muze kubyumva, ariko abantu hafi ya bose ntabwo bishimiye, ndetse batangira no kumutocaringa bamutuka cyane bavuga bati ni igisambo cyaje kwiba ikipe ya APR. Turabizi ko udafana ikipe ya APR. Mu by'ukuri sinzi nimba urukundo barugura, mu by'ukuri sinzi niba barugura, ariko ni image itari nziza cyane yagaragaye buryo ku munsi w'ejo. APR bakuzishoka byose, ariko Sarpong aje kwerekana isura itari image itari nziza ku bakunzi b'ikipe ya APR. Binatu bamwijundika, wenda nibiza kunkundira nkabasha kubahereza amajwi y'abamarayika n'abandi bahuriga bakomeye cyane tuzi muri ekipe ya APR. Bigaragara ko muri ekipe ya APR mu bafana cyangwa mu mafani club hatangiye kuzamo
amacakubiri cyangwa se ibice bibiri bitandukanye. Icyo ni ikintu natangiye kumva bakimara gufata imodoka cyangwa se guha access abantu bagomba guherekeza ekipe yaba ku Kimihurura. Ibintu byagiye kuvugwa cyane, bavuga bati hari ibice byo muri ekipe ya APR bitonesha abandi, nyamara bakoze akazi banamaze igihe kirekire bafana ekipe ya APR bakaba badahabwa agaciro. Byatangiye ryari kwisanga umufana agomba guhabwa agaciro, agomba kugira ibyo agombwa na ekipe kugira ngo ayifane. Aho ngo niho abariyo bazira bakavuga bati twebwe turabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport igira abakunzi ntigira abafana, bakavuga ngo APR igira abafana ntigira abakunzi. So niyo scenario itari nziza cyane, ngira ngo ni brand mbi cyane ku mugabo witwa Sarupongo. Bigaragara ko muri ekipe ya APR hari ukuntu akandamiza abandi bafana kandi ibyo bagenewe agashaka kubyibikaho wenyine. Ni amafaranga bavuga ko agera ku bihumbi, ntabwo ndi kuyibuka neza, ariko byanga byakunda amafaranga menshi. Turabizi ko bakora amanyanga menshi, umuntu icyo yemerewe ntagihabwe, hari abandi bantu yewe mu mifuka yabo. Ikibi cye rero yabonye sezo isa naho irangiye, ayo mafaranga